laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. haray ko jokkuden ɗo ko landenen goɗɗo noon no ronka famde darso on hara ko landal gotol addimo ɗo mi torki en saabi Allah heɗoɗen wota goɗɗo wonu saabu goɗɗo o ronka famde landal makko ngal kala kadi mo famali o landitu ha o fama moƴƴa inchallah sonnaɓe si tawi landeɗen janggama tawi ɓe famali wonano yoɓe addan men kadi kaydi hummaden laka hunduko inchallah ɓe yettuto e landal ngal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Incha'Allah landal anangal ina ko landal feere woni ko musiɗo woni haray ko landi haray musiɗo mo maaki wondema haray mo yeli ka woode hakkunde ceernoɓe ɓen ɗoɗen e leydi nder leydi men ɗoɗen haray ɓen ɓeno waawa wallitagol si fii ko yowiti kon e dewle si tawi dewgal fi humugol dewgal ma si hewti kadi ka te dewgal haray hewti haa ngal serta tawa hara hino woodi e ceernoɓe waawoyɓe haray wallitade jama o si tawi ɓe ndaara ngal ɗon dewgal ɓe humpito alhaali maggal on ko luggi haa ɓe waawa kamɓe tigi haray ñaawol ngol e wondema ngal ɗo dewgal haray hino sella ngal hela ma ngal ɗo dewgal haray ngal haray ngal helaali hara naata waɗo tuma kala ko ma tum haray on probléme ɗon yettite haray télé makka meɗen lagine to haray ñaawoni ɗen ɗe hawrodira e sawawa ma e ronka hawrodirde e sawawa kenenti haray noon ko masala taway ɗo haray no tampini yimɓe ɓe buy ko waɗi noon hino waɗa ha sonnaɓe goo tolo wona e nokkure nden ɗoɗen e ɓaawo dewgal ha neeɓa tawa hara lorra mum kan hara hino wawa adude haray tampiriji ko heewɗi haray kon ɗo woni ko landi ceernoɓe haray inchallah haray jontaɓe micro أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال haray ko adi kon taw mi yewde o masala ɗo mi weltano musidɓe meɗen ɓe Courtrai ɓen e ɓe ka dawa organise ɓe fi o bayana ɗo ha wawi laatade mi weltano subhanahu wa ta'ala on kadi newnan ɗo en tawata ko safa ɗiɗon janduji ɗo woni ko noddete ɗen noto ɗen kadi Allah jaɓa en waɗa hara fof ko saabi Allah woni ko waɗirmen mi weltano kadi Oustaz Mouhammad Saliou waɗi ɓe yewtere nden Oustaz Ahmad Ba waɗi ɓe talig Oustaz Mouhammad Bobo jogiiɓe jonde nden yo Allah waɗi joddude e jonde ɗo kam andakke meɗen moƴƴene e ɓeygureji meɗen ñande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata sina on ardoyɗo ko Allah e ɓerde suude shirka haray ko ɓe landi ɗo kom torki Allah yo Allah ɗuɗɗi siga ɓe landotoɓe ko ko landa ɗo yañi hakkillaji jamam haray so nani e nokku waɗama innama oɗo ko amiru hoorejo ko kala yo ko yowoniri fi diina si tawi no hara hiɗen gollitirde kalima ko wiyete kon amir hoorejo diina o hoorejo diina o hino kuwafi musidal ngal hino kuwafi gorol ngol hino kuwafi nene e baba hoorejo julɓe on tigi golle makko ɗen no tawa no wawa joni nene e baba salo okkitirgol jiwo hoorejo julɓe inna bo mimmi okkitirimo hara dewgal ngal kadi hara hingal selli hoorejo julɓe on kadi mo jogii doole e hoore modibbo jiwo on e hoore jiwo on kadi hara ko dewgal humagal sunna e farilla gorko no salo joni innugol mi sali mi accitata ɓeygon hara mo lorrudemo ɗon hoorejo julɓe hara inna bon mimmi innima ya accitu gorko kadi accita kadi sina sariya l' islam o rewde e hoore makko on no wawi inde mi jaɗiti mo wawi nde kadi mi resini kadi hara yo selli kadi haray sifa ɗum waɗi wano ka meɗen kaaji ɓuuri ko heewi yo Allah rena hen docteur Mouhamadou Wuri Bari ɓeyda sifa maɓɓe kadi ko suusugol noon kadi e hoologol subhanahu wa taala dewgal gol satti toon satti ha hewti nokkiyeli goo sonnaji on jooɗi ko ɓooyi tawata gorko on toujours hino jati ɗon himo inna o accitata nde docteur Wuri humpitino ko laaɓe nder mourandum ɓe rewrino ligue islamique préfectoral on ɓe rewri ka rewte toon fof
haa tigi tigi o ɓen noon fof haaldi fotti o sonnaajo ɗo hino haani hettugol hoore muɗum ɓe noddi gorko ɓenni bon ko piiji ɗiɗi wonto inna a jonniti sonnaajo o ma ɗum hara ko l'islam okkunoma l'islam jaɓiti o tawi ɗon alaka feƴƴo hannde kadi o inni o jonniti haray hannde kadi sonnaajo o hetti hoore muɗum fiya goɗɗo jommumo hannde kadi ara ɓe worɓe cagotoɓe ɗo inna min mi jonnitatamo ɗum ɗo e ɗum ɗo ko mawɓe jiwo woni daraki moƴƴa darande labande so ɓe jogui joni darande labande l'islam o ko yinni ko wondire no moƴƴiri ma seediron no moƴƴiri si yeehi ha tawi joni wondi galngal ko lorra kam ɓuuri ɗuuɗude e ɗi nafoore ko woni e dewgal ngal kam haray seedugol mongo ko ɗum ɓuuri o moƴƴande o ɗiɗon haray kadi noon sonnajo o wattan hakkil nayo arotugeron ɗo joni o pallito ɓay piiji ɗi Horékileya kaydi heɓike nationalité heɓike mo jogui golle makko ɗen contrat duré indéterminé hannde kadi salaire makko o yenayi o golli o golla o heeɓi droit de chômage o pallito hannde kadi o sonka e hoore moodi makko haray kala sonnajo tortiɗo hoore muɗum ko alda o e dañi ko alda o e hujja tawata boodi makko ko woni e waddema ko na ko l'islam o harmini maɗum na ko ronkata ñawdade tawa to jonoyna min o mettitila tout fi o yi gorko goo mo faala yo jommumo o tortora ɗum hoore makko ma o soñjira ɗum moodi makko yo anndu haray o harminani hoore makko urugol aljanna wona to heɓoygol aljanna haray cotéji ɗin ɗi ɗino mo ɓe koye wattan hakkille haray gorko noon no yaafore bakkatuji muɗum saabu nguli ɓeyngure nguli ko woni ka nder suudu kon sa wawi muññade ɗum heɗa yaafore saabu ɗum haray sonnaji o kadi nguli ko jogui ko ka nder suudu télé gorko on so wawi muññade omo yaafore saabu ɗi bakkatuji haray neɗɗo fof neɗɗo kupuno wawa tawde parfait à 100% ko ɓe muññoreɗa seeɗa ko ɗon ɓe innayi wondigal ngal no satti seedigal ngal no yurmi ñande seeɗo e tewo inna inchallahu haray e ŋakkidirana hakke haray ko raɓɓinigol ɓe ihsan mi daro waɗa ɗo inchallahu assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ɓeɗo landiti e landal ngal haray huɓugol dewgal e dew ɓeyda ko ɓeynoɓe landono wo dewle niɓɓitude ka l'islam dewgal niɓɓitugal ala haray ko jeero woni toon l'islam sabu ne laaɗo sallallah alih sallam ɓe maaki wo sennidire hakkude dewgal e jaatigui yaagal ko suuɗodiral har na woɓɓe yi o amma dewgal ko feññine nde oya o jombuno ne laaɗo sallah alih sallam ko yinnomo woyo awlin walaw bicha haray waɗu haaji on welnana jama on haysi ko dammol gotum heɓuɗa on anda kaarijo jo mbi kaarijo ko kaarijo woni moodi makko fiyo ittu sikke on e hoore moɗon hara so fottoye joni ka hoore laawol hiɗon jogodiri fi kala enen en suusata ɗum haray goɗɗo huula e jogagol ɓeygu mum ma ballo ɓeygu mum e hakkude jama o ko hanano waɗede ko gene ko ɗum woni en ala wadde joni ko hanaka waɗede ko ɗum wonde wadde waɗe jas billah haray yo ande oɗo ko ɓeygu kaarijo fof seeditino amma noon ko goɗɗo joni humata ɗo dewgal e hoore dewgal haray ko ɓuuri e jiccugol kon dewgal ala e hoore dewgal ko jeeno e hoore dewgal haray noon si tawi goɗɗo andi dewgal ngal hina laaɓugal haray an gorko an participa ɓe fof hana tawe koye sifa ɗum ɗon fiwata bakkatu ɗum ɗon jaange hara tawata ko a miijafi muɗum wallahu alam assalamu aleykum hana en weltani ke Oustaz e moƴƴa koɓe makiɗo kon fof fin haqqilla ko no woniri haray ko ɓeytiten noon ko hunde wotere accon hakke ɗon hande joni ɓayen ɗuuɗi ga hiɗen heewi humugol dewle ka jooɗi hiɗen heewi kadi humugol dewle sonnaɓe arɓe ɗo seedaɓe haray Allah ala e muɗum ɓe wawi humugol ɗen dewle kono noon ko torondirte lillahi walla rasul kala sonnajo wiin on ɗo hino seeda defe ha anden est ce que o seedama no l'islamu weeri noon ara moodi makko jommunoɗo mon jonniti amma siko ɓen makko jaɓit inninadimo edda jatti haray ɗum ɗo l'islam tawaka e muɗum hay so woni noon duuɓi sappo duuɓi nogay tawi ko ɓen makko ko wi kon tun jattinadi edda on edda lamni ɗum ko fo edda noon donc haray wattane yina fota enen wonɓe humude dewle ɓen que ce soit ko ceernoɓe mawɓe ma to soyɓe kala humowo dewgal debbo seedaɗo tawi tun namodi makko mayi ɓe wi ɓe seedama guila toon landomaɓe am ɓe landomaɓe makko ɓen mais defon ha andon kadi tigi tigi moodi makko jonniti ko laaɓi pos yo dewgal ngal laaɓo sina ɗum haray tentigi o o yani wo responsable ɗum ɗo yeeso Allah subahanahu wa taala jasakumllahu khair joni ɗo mi jon tusade mi ɗo nolano landal mi yejjitigal mi gandoran gon ɗo kisan haray
ngal jaabana noon kadi noon kono woɓɓe noddin am ɓe landitiilam min min on mi wawata jaabaade mi annda fiina ɗum lekkal landal ngal e hino ko woɓɓe yaltini fatawa e nder lekkolji ɗin wondema pay koye helli faa koye si tawi Suumayee on sattanayɓe fi examen on ɓe waawi ñaamude haa Suumayee on feƴƴa ɓe yoɓoya Suumayee on woodi ceernooɓe meeɗen jaabiɓe ngal noon kono woɓɓe toujours ɓe noddilam ɓe nanditilam mi inni min on mi mara gandal fii ɗum alhamdulillahi ceernooɓe men ɓen kadi hiɓe ɗo ɓe ɓeyda en feññinande si tawi ɓe nani no fii mum est ce tawi kadi no wawa sellude ma si wata sellude Oustaz Ba أيوة هذه الفتاوى نحن لم نصل درجة الاجتهاد ولكن نخالف هؤلاء فإذا سألونا ما الدليل نقول لهم الدليل حتى المرضى الذين هم صاحب الأعذار الله سبحانه وتعالى قال في حقهم وأن تصوموا خير لكم فما بالك بالذي ليس بمريض وهو شاب على تمام الصحة فنحن على كل حال نحن لا نفتي بهذه الفتوى ولا نقبلها هكذا ميوي هراي انن هنا واوي دبن تيغي وليدو كون هراي ان تاوتا تابي ان جابان تابي ان اندا كان كون دليل مابbe ko fi holno puisque hay nawnu bebe be Allah subhanahu wa ta'ala wi be nawnu bebe yobe limoy e nyaldigo yobe yoboy hay ben Allah wi ndarale min ni yo ñawlo yoɓoyo kono siidon annduno ko horu wongol ɓuron moƴƴan daro e aya on ka sotul bagarat aya 186 simi fayade wa an tasumu maga hayrun lakum aw hayrun ɗon koko ɓuri moƴƴude hayri jaɓata hamsatu tafdil horu gongol ɓuri on moƴƴan joni noon ɓeɗo ko nawnuɓe yeeta itti noon e sikke suka mo tawata nawna o heɗa o huɓa hay hunde watamo wadde fihi mo hoori haray ko wiyeten enen ko yiwɗen kon ko selli kon ka Qur'an koyo on tigi hooru fi hoorugol haɗata on tigi waɗugol examen ɗum hattamo waɗugol ɗum wona golle sattuɗen o hada huwa alladi ra'aytuhu sawaban min kon ɗo mi yi ko sawaba haray noon inchallah iɗe wiya si tawi wiɓe ɓen goɗɗum ngo ɓe maddali fali atu inchallah wallahu alam jazakumullahu khairan haray jazakumullahu anna khairal jaza haray inchallah hiɗen continue haray landal ɗimmal ngal ko musidɗo men ko landi o inni wondema e wonandema sonnajo tawayɗo hino faala horugo Suumayee on fuu hara o yaali ella e nder Suumayee on si tawi hino sellanamo ka o ƴetta lekki haɗayki mo fiilagorɗe nder Suumayee on Bismillahirrahmanirrahim. Landal ngal si tawi no sellana sonnaje ka o ƴetta lekki fiita o fiilo e nder lewru Suumayee ɗum wallahu taala ala wa alam yi karamo koɓe goo kam inni hino sella o ɓen kadi woni ko dagini si goɗɗo no yahude ɗo hajju yo ƴettu lekki fiwata o yiyoy ella makko fi yo wawa timmingol golle hajju nden ɓeɗo ɓe jaɓi ɓe waɗi ɗon condition ji heewɗi go'o on hara médecin jo innimo so wawi kalugol fiila yeeru makko ɗum addanoytamo lorra ka nder ɓandu fi honɗum tuunidi Allah inno yo yaltude si ndi yaltari ndi yiltito ka nder ɓandu si tawi hara ndi yiltitiki ka nder ɓandu to renga on laaɓari si addoyey nawnare wo haray wawata sellugo ɗiɗaɓum ɗum kadi koɓe addiri ɗum ɗon ka hajju ko si tawi joni hara o andi joni o wawata timminoygol hajju makko on tawaful ifada on ha hara hewti ka o artata o wawata sansugol biye makko hara ganto ngo hingo timmi sabu ɗum ɗo ɓe jaɓiri ɗum ɗo ɗin ɗon qiyasan ala dhalik sen pesidiri e ɗum ɗo Suumayee on kadi si sonnajo mo faala tinnade moƴƴa si tawi toujours jonnatamo nawnare soñjatamo hara himo wawi ƴettugol kono noon wal afdal wal arjah ko ɓuri moƴƴude kon e ko ɓuri e jejjugol kon ko Allah subhanahu wa ta'ala addi korka kan e hoore makko ko Allah subhanahu wa ta'ala kan waɗi fiilagol ngol kadi e makko ko ɓuri mo labanade kon ko yo accu ɗon hara o kalari
fi ɗuma fi layeru makko ɗum fi Suumayee o tum fi honɗum ko balɗe joyi maximum ko balɗe jeeɗɗi haray o ñawloto nder lewru Suumayee ndu haray so ɗum ɗon feƴƴi mo mari droit mo wawi yurdude ɗum ɗon e nder hitande fof haray menen ko ɗon min ɓuuri e yarde yo acci ɗon hay so tawi o kalari fi Suumayee o wallahu alam. haray musidɗo julɗo haray accugol ma ɗum fi waɗugol lekki fi wata ronku fiilagol ko ɗum ɓurma moƴƴande fi honno no wodanma baraji kadi baraji honɗi marɗa e muɗum ko Allah yamirma wata hooru ɗon a ɗofti Allah si a hoori ala joddi joni noon o innima wata hooru ko kanko waɗanma moƴƴere e muɗum haray yandi pijigo noton lande ɗen hino ɗuuɗi kono pijigo noton haray yotigi hayfi. Assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullah. Haray landal tammal ngal haray ko sonnajo woni ko landi sonnajo inni wondema haray mo jaatodiri e gorko haray labi ko neeɓi joni noon haray himo faala ƴettidirde kanko e oɗo haray gorko mo jaatodirno e muɗum o haray ko honɗum est ce que haray ngal ɗo dewgal no sella e kadi haray ko honɗum wonta certifié ngal sellu so tawi haray ngal wawa sellude. أيوة نقلا مما قد أفتاه لنا صاحب الفضيلة الدكتور محمد البري على أنه لا يجوز وهو رواية عن عائشة في اللي تقول الدكتور محمد البري يتنو إنكو بسيني دوك دماني تانته بماكي هرايكم دون سلطة دوغل جاتك ياغل سلطة يونتك يو دقا مون جاتن ديرال بجم منير si goɗɗum no hulata ɓuuɓu si ɗum yoolike ɓe ndara gonɗo ɗum ɗo yoolike on faami no hulawata ɓuuɓu yoolono ɓukkoyo ka diide donc haray ko wiyeten bandirawo torke mo yo ɗaɓɓo goɗɗo ɗo ko jomba mo yo Allah subahana taala okkor ko moodi so seliri on tawi ko fi Allah o seliri mo wallahi Allah récompense ay mo ko ɓuuri e moƴƴude haray e raɓɓitinade ko ɗum ɗon mbarɗen ko wiye inchallah haray wa jazakumullahu hayra. Attention, wana non yiɓe utilise de qaida fiqhiya ɓe inna wondema alharamu la yamna'u lhalal ko harmi ko wona yo salo ko dagi waɗe jayyid iɗen jaɓi ko non woniri kono ko ɗum ɗo jabotoɗon ɓe antum wada'tum shay fi gayri mawdi'ihi o waɗi hunde nden tawi na gati dowa waɗede ɗon ça n'a rien à voir hunde si tawi nde mari dalil hankadi nden ɗon ala ko nde poɗodire goɗɗo ko yo jombu qur'ana wi ko muhsinin hayra musafihin jombeɓe hara nawon fijiduɓe e maɓɓe ma jatodirɓe e maɓɓe donc ala ko feƴƴe yeeso ɗon haray en tout cas enen haake gandal men ngal hewti ɗon ko wondema ɗum ɗon on sellata haray ɗum ɗon won ton holla wawa. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Haray lande ko winduɗen ɗo ko inchallah haray ko lande won nayi haray woɓɓe landi joni so tawi woni ɓe mari musidɗo e wonɗo e coma ɓe mana hara coma o woni est ce que haray hino sellana musidɓe makko ɓen kaɓe yamira docteur ɓen haray yoɓe ittu fiildi ɗin haray noon hino anda wonɗo e coma so tawi fiildi ɗin ittama haray ko waynodirama kono noon haray ko ɗon gurdam makko ɗam fewndi haray est ce que siɓɓe makko ɓen hino sellana ɓe kaɓe jonna on ɗon fever ɗum ɗon itte haray ko ɗum landam. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah haray duwaɗa ko ɓe itta fiilji ɗin julɗo si o nawni museni ko ma sonja ko heeɓi e nawnare o ko bakka to Allah woni ittude e makko kanko julɗo jonno si tawi woni fiilji ɗin débranchama yamirore maɓɓe haray woni ko ɗum woni yoɓe warumo non ɓay kanko jeyɗomo o mo ƴettitali wonkiki si tawi noon on inni yoɓe débranche fiilji ɗin ko ɗum woni yoɓe warumo non haray hanaka raɓɓinningol yamirgol médecin jon yoɓe sortu fiilji ɗin ɓe anda ko wirni woɓɓe walike coma duuɓi noga e ko fawi hi ɗum ka télévision
ɓe memmintini Allah jonni ɓe tan ɓe wuuri kadi min naali ɓe wawno warano kono ɓe wuuruno aray hana ko o tigi yamira médecin jon yo débranche feccini wabillahi tawfiq ara jazakumullahu khairan jaza haray hidi ngani na yimbe ben haray fi partie di kayasi haray leede jigi no haray ta goto yigi to haray yawgo haray renouvela ticket mum inshallah haray landal nayaban haray musido meden landi wondema hiɓe jogii nokkure haray ka juulete ma nokkure yani kaɓe faala wadde juulirde almajaja haray kono ɓe joobi wondema haray nokkure nden ko laawol jinna haray ino hula so tawi waɓe ɓe moƴƴintini nokkure nden ɓe waɗi haray juulirde almajaja e nokkure nden ɓaɓe yinni haray ko laawol ka jinnaji rewata haray ta aru waɗugorɓe haray fitna joni noon ɓe yimni haray ɓe faala yo ceernoɓe ɓen haray ɓanginanɓe ko honɗum woni ñaawore siɓa ɗiɗo haray faamuji haray ka l'islam est ce que haray ɓe waɗɓe ɓe wawi waɗugol haray nokkure nden koɓe faala ko yani julirde nden ma so tawi haray ko honɗum woni koɓe haray fewjantaɓe inchallah aywa inchallah haray no faamirɗen noon sikke o ala jinna hino woodi sikke o ala kadi haray hino tampinde woɓɓe goo nangaɓe soñjaɓe ko ɗum waɗi haray si fi mum hino windi hino ñawdede kadi hino nangude kadi yimɓe joni noon haray landal ɓeɗo ngal ko fiiwata nokku on waɗe ɗon ha jinnaji ɗin ara lorra yimɓe ɓe haray si tabiti tawi ɗon kaka jinna woni rewde biddalil hara no selli ken on sanga haray koye pottine ɗon sellata waɗugol ɗon dalil on ko honɗum imam Shatibi ɗon andi ɓe makka deftere maɓɓe fuɗɗol nden almuwafagat wondema haray e nder l'islam on fuu ko moƴƴere won ton ko fandana jama on koɓe heɓ ko moƴƴi hay nokku l'islam ardani fiyo jama on naato e bone ɓa haray na ɗon tun gasta juulirde haray koyo nde pottine ɗon fi honɗum min baabi jalbil masalihi wa dar'il mafasid hoɗugol moƴƴere fottina lorra kono noon ko ma spécialisé ɓe ɗum faami wawata andugol ɗum jon noon misal jinna no wawi nangude ɗo goɗɗo min mi ara mi mocca oron ka nikkude ɓeɗo ara ɓe mocca ndikka fewde seydna Umar ibnul Khattab goɗɗo go haɗum marno muuso hoore si memminike migren o hanɗay tawa o jogete o yimmo waɗa fur o ara ka seydna Umar waɗa laawol gotol fatiha moccanamo ɓurta few o hoota won noon ɓay seydna Umar fatike hoor nden toujours continue muusugol mo fuɗɗiti o dogi o yehi ka sahabajo goo on mocci ɓuttali on landimo est ce que yiɗa andi ko honɗum Umar wono jangude o inni nam ko fatiha o jangu on ɗon kadi mocciri fatiha ɓuttali woni haneɓe on tumanti oya moccowo indi mo hey fatiha am min e fatiha Umar hina goto min fotata kulol Allah awa ɗum no hollira wondema yimɓe ɓen la shakka hiɓe ɓurɗi ka moccugol jonno misal wallahi jabanaɗo tigi tigi so jooɗi kami jooɗi ɗo o jangi fatiha nde wotere pet o watti ɗon inna rabbakumullahu llazi o wi aynama takunu yati bikumullahu jami'an laabi jeɗɗi e laawol addugol jinna ɗi aray mubasharata so tawi mo jinna nangino ɗo o yanay kisan ɗum ko mujarrab ko maruf kono noon ina wonɗo o jabanɗo oɗo no wawi jangude par ce que ɗum ko jokki ko kulol Allah on tigi ngol e ñamgol makko ko laaɓi ngol donc haray noon si faamuɗo fimum laaɓuɗo hulɗo Allah ari e nokkure nden surtout o arti e goɗɗo o jangi o tawi nam ɗo ko laawol jinna tabiti biddalil ngon sengo ɗon haray sellata ka nokku o waɗe ɗo amma siko nani on tum bumam haala ko so wolete ko men andi a jinnawi reway ɗo ma goɗɗo wiyata ñande gomɗo dari ɗum nani ko ɗum no uuma haray ɗum ɗon ƴettataki haray koɓe waɗa nokku nden ɓe maha ko wiɗen ko yahtaju ila dalil wama ila zalika inchallah jasakumllahu khair haray hiɗen toro ɗen toro ceernoɓe ɓeyte e lande ɗen
Inch'Allah hara jaɓande surtout fuɗɗore lande sonnaɗen. Assalamu aleykum warahmatullah. Haray iɗen gara e ɗore lande haray sonnaɓen ɗo ɗen haray sonnajo go landi o inni wondema sonnajo sowiɗo o yarlis tawi sonnajo sowiɗo hino wawi horugol sna ɗum o sonnajo haray sowi mo wawata horude o yarlis tawi on no wawa haray waɗugol naafilo o wawata horude saabu ko sowi kon kono naafilo ngon est ce que haray mo wawi waɗude. Naam ella wala e muɗum naafugol ko bara joni e mum o andi juulugol no seeɗi e wongol ñamade donc haray no ina wiya la haraja fi zalik. Aray goɗɗo kadi landi landal immal ngal wo on modibbo yenno haray mawɓe ɓeygu makko ɓen wo haray taw si tawi ɗum haray bonnata dewgal ngal hakkude maɓɓe. Bismillah rahmani rahim wallahu alam. Aray yennugol e siraɓe mo bonnata dewgal kono bonnoye dewgal fi honno sedi so yiyoyi sartiji ko bonnata dewgal ka yennugo e siraɓe mum tawagato kono mo beesi mawɗo mum hoynama musay ɗum so o yenni hande sonnajo o fanki o yenni janggo sonnajo o fanki faɗɗi janggo tun o yettoyike mi sikki tun haray hewtiga ngal hera hande kadi haray gorko famuɗo fof islam nela sallam e maaki wono tewa e bakkatuji ɓurɗi mawde ɗin nde gorko yennata ɓen gorko kadi yento yenna ɓen oya haray kanko yenni baɓen makko si sonnajo yottike ɗon joni haray ko gorko yenni mawɓe mum ɓe haray no harmani gorko on kaw yenna israel makko ayyan kana quelque soit noon ko moodi ko ɓeygu makko waɗi haray ko hikki ɗon kadi goɗɗo so jombi sonnajo haray mawɓe ɓeygu makko ɓe woni mawɓe makko ɓen ɗum ko ila yawmi din son wondi ɓen ɗon ko mawɓe ma hande kadi son seedi kadi ɓen ɗon kay ko mawɓe ma ɓen ɗon ko tedduɓe ma kadi haray gorko kadi fof joguiɗo haqqille kadi si goɗɗo tilfodi e jiw bobo ha ko jandi o handindinima e kunɗo o ƴetti o resinima kunɗo ɓen ɗon hay son seedi haray yo teddugal ngal luttu hakkudeji moɗon ko ɗum ɗon ɓuuri e laɓede ko ɗum ɗon kay l'islam o kadi yewti fi muɗum kadi Allah no yewti fi mum fi isra yagal ka suratul furqan haray israɓe ko teddinteɓe yo gorko o rento sifa ɗin piiji ɗon hay ɓeygu makko wata o yennugol taw tawaka e l'islam goɗɗo duwaka yennugol duwaka huɗugol ɗo woni ko watten ɗo fof ñaaɗugol sonkugol wonde kono yennugol ngol accu ɗon yennugol ngol l'islam jaɓaɗum ɗon tentiɗi noon hara ko mawɓe tenti mawɓe ma kay tedduɓe maɓe mawɓe ɓeygu ma haray ko mawɓe ma wallahu alam. Aray assalamu aleykum warahmatullah. Aray kadi landal haray sonnaɓe ɓen toujours aray sonnaji go kadi kadi landi ɗo ɗen o inni wo si tawi haray juɗɗo feƴƴini e nder accident haray est ce que hino sella haray ka o newna yo mertenɓe ɓen ƴettutere makko ɗen haray ɓe jonna haray nawnuɓe goo hato jinte e ɗen tere waaliɓe ka labtaniji ɗon ɗen haray tawi ɗum no sella ka dina men en inchallah. Bismillahi rahmani rahim. Aray o masala ko ngal landal ɗo ko landal yeddodirangal ko mawni moƴƴa ɗon eggingol lewtere taw hay so tawina mayɗo on taw ɓe joguiɗa deftere ko mo jalla ɗo tati ko ngal landal o tu yewta e muɗum a yahay haron ka andude ko on ɗo fuɗɗortoɗa to ko ɓe adda innuɓen sellay ɓe addoya dalilaji ha sikka ko ɗum jikki innuɓen sellata ɓe addoya dalilaji ha sikka ko ɗum woni ko jikki nelaɗo sallallah alih w sallam e maki noon haray neɗɗo on ko musatamo konka wuuri ɗon ko sifa ɗum kay musatamo kawo maayi ɗon kadi neɗɗo on ko teddinteɗo foti himo wuuri foti himo maayi kadi joni noon karamokoɓe ɓe inni si tawi hara joni médecin ɓe hoolaɓe ɓen ɗon ɓe yeehi ha ɓe inni si tawi hara kulɗa ƴettama wattama ɗa wonayi saabu wayna ɗum worta wonayi saabu ko ɓeydanimo ɓuttu ɓeydanimo cellal ɓe inni hara hino wawa sellugol ka ƴette ɗon o jonne ɗum ɗon sarti on noon hara neɗɗo mayɗo on o wasino ɗum ɗon aɗo mayɗo hara nayo mayɗo tun o huttire ɗo walla wa dammol ɗum ɗon hara sellata si tawi nde o maya o inni haray simi maayi kumterum an ɗo nokkel kaari mum ƴette ɗum ɗo jonno kala hato jinɗo ɓeeɗa ɓe inni haray wawi sellugol
karamo ko be da salibe be ni wawata sellugol fi hondum neddo on ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko jeeyimo sellantama an neddo on ko a jeeya ko ga okkitirta bi maana joni bandu manu al insanu ko bunyanullah ko mani ndi Allahumma hani hore mum o inni yeso don wa mal'unu man afsada o hudi kadi kala bonnudo maadi Allah subhanahu wa ta'ala ni wo hina an jeeyi horema sellantama ka okkitira kadi horema salibe yaari do jonnon sen daari ko fewni ko fewno do en taway ko jokkoyten ko innay be hino bure wiide no selli ben ci goddo yehi do ka laptare do joni be ni ko be wattana mo boojere goto jettata boojere mum watta do joni alle se a hebaare nden do duytay gurdam maada ma wona e sabu nawnare si goddo sacrifice to joni anga wawata hebugol haray tum sikki ko ndaaroyte hande kadi si tawi tun lorrata hara way wasike hara ino waawe yettede hara na huttugol mo hara kadi koye hoore kadi apport makko hara ɗum ɗon yewta ɗum ɗo ɓay ɗon ko masala ko yeddodira fi muɗum hino ɗo micro wassalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh haray ɗen continue toujours haray lande sonnaɓe ɓen haray sonnaji go landi o si tawi sonnaji on hino fiilade haray jarli hino sellanamo ka o naata ka nder juulirɓe ko lurra inchallah ay wona min Oustaz en ɗo mo kala men no yaari sengo donc haray kamɓe ɓe tawti wono e muɗum Ibn Hazm en Cheikh Al Albani en sin fayade haray ɓe wi kamɓe ellala e muɗum donc amma menen kam en tawtiri donc ko wiɓe ɓen ellano e muɗum donc haray ala kulli hal ko masala khilafiya on andi o masalaji figu 95% fotta kay furu on fu kaka usul fotta yama beere no harmi naam ko 100% kono est ce que vinaigre no harmi ɓayno ko kañum moƴƴinirde beere ka ɗum ɗon ko masalaji durre monnade won ton ala kulli hal arayde wiya sonnajo on tigi yo ndaalu so tawi mo falanaɓe yo yewa laɓɓintino o ɓurno moƴƴa o naata ber janngo o ngol si tawi de tigi tigi o mo wawi wonde rompude naatude fa huwa al muhtaru indi wallahu alam haray barakallahu fikum e weltani ke Oustaz e weltani ke Oustaz Ahmad Ba particulier man min ko Oustaz mawɓe ko naare kamɓe tiɓe ma kam nayi yen yemmande to moƴƴa ko yewte ko haray docteur wuur jaabi no ngalɗo Omar haray ɓe addi ha kamɓe ɓe laɓɓini boyi ɓe inni sonnaji on no wawi naatude sabu ƴettugol darsuma heɗagol bayana ha ɓe addi yo ƴettu pawda o waɗa urnateji ɗin fof hara o portégé o kadi haraw tuni gajuɗen nden ka lanni o kadi mo yalta hara inchallah woni hiɗen tawtaɓe ɗon innen no harmi si tawi ko naatugol makko tun jooɗo ni tun kono noon so tawi ko sabu ono darsumaɗi bayanaji haray tawede makko iɗe wawa tawtude ɗon kadi Oustaz Abdallah e docteur Wouré assalamu aleykum aɗa no mi yedda Oustaz Abde waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh haray sonnaade go kadi lamdi o inni o fi honɗum haray worɓe ɓen haray holtinta sonnaɓe mum ɓen ka juldeje donkin ma ka juldeje aray Ramadan julde Suumayee bon haray haysko wiyaali fof nam o acci hakke haray no woodi ɓuri wonɓe holtinde no woodi ɓuri kadi ɓe ala holtinde ɓe inni tan juutin détail ji ɗi kono e raɓɓiɗinaɗe mi sifanon ɗo ko raɓɓiɗi joni si woni no haani sikke o ala yo gorko holtimɓe mum selon moyen makko ɗum ko farilla e makko wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna no fawi debbo on ñammingol holtina kono joni circonstance ji ɗi no woni arde ɗono sen daari neniraɓe acci hakke kono fayda alhaali no woni arde ni haray hulɓini kete taw kamɓe jogoto dépension donc haray ɗe wiyaɓe ka sorruji tawi kadi debbo no mari moyen mum seeɗa soodangol no hoore mum basin muño haray allah o ala e muɗum inchallah amma noon gorko saliɗo wadde ɗum o haray mo mari bakkade e Allah haray mo jogani debbo on haqqe koyo jonnitu haqqe on haqqe noon ko wiyete haqqe kala ko tawata a jonnital ɗo tawata a jonnito e lahara ɗum ɗo wiyete haqqe donc haray ko haqqe debbo on holtinegol o mari o mara kono haray noon ɓe wiyaka sulhu neniraɓe mumen no woodi yoɓe yaamo e seeɗa piiji goo ma haray piiji ɗin changé ɗo ko Europe on wallahu alam haray barakallahu fikum haray kadi sonnaji ko landi o inni wondema haray e nder duuɓi joyi
haray kanko ko juulayno fof ko engros haray ko engros wonno ko juulayno haray ko nde wotere juulata waktuji makko ɗin haray joni noon ko honɗum woni ñaawore haray makko ko honɗum ñaawore ko do a watte haray e feende haray wuro kawɗe awa e joni tigam Salma Saliou filitane ɓe ngal o landi wondema nder duuɓi 5 hari ko engros woni ko juulata haray julde makko so juulay yani so juulay futuro ko futuro e gueƴe ma yani en tout cas o juulata waktu toon e leer makko on tigi tigi donc haray hawtidore woni ka lannode ma o hawtidira ka fuɗɗode donc haray noon joni ko honɗum woni ñaawore makko nden kanko oɗo wonnoɗo juulirde ni e bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam haray ko yoti ɓe tuubo rutto e taburo mo o waɗi kanko no faalirano o accino Allah yamirimo haray ko gonɗere o tigi waɗi o jokki mbeleɗe adna sabuna ko mbeleɗe adna pusata o tigi waɗogol ɗum ɗon haray ko raɓɓe ɗi kon ko yotigi tuubo rutto e Allah accammo yilto noon o moƴƴina golle makko ɗen ɓaawa ko honnuno ko o holla o laɓɓini golle makko ɗen ko ɗum min mi anndi en kalɗo lalla assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah barakallahu fikum haray haray mbedde hoore ko Oustaz Saliou yewti ɗo ko jasahullahu hayran hawtinirgol ngol ɗon no jogii geɓe ɗiɗi si tawi sonnaji o juula e subaka haa o gayna watta ɗon fana yalansara e futoro e geeƴe haray julde makko ko batila fi wonno o juuli waktuji ɗin ko ajiɗi naatude ɗon julde makko nen nde sella few no tawa e sartiji sellugol julde nden duhulul wakti naatugol waktu oɗo woɓɓe ne waɗi ni engros inna ko bimɓe ɓe jogii tan ɓe juula fof si ɓe yalta julde makko nen ko bonde si tawi noon joni nde mo yalta bimɓe o marata juulugol subaka fana o ka golle tawatam alansara ka golle tawatam futuro ka golle tawatam o hewtitoyi wotere wano ka geeƴe o hewta noon leere geeƴe o o fuɗɗo ɗon noon subaka on hannde kadi o juula ɗon ɗon hunde wotere ɗum ɗo wiyete engros oɗo haray fahiya asiya haray ɗo mo bakkondini molanaɗo koɓe jaabi kon ɗo haray bakkatu molanaɗude no fawimo fi hono nela sa sallam ɓe landano golle ɗen fof ko honɗum ɓura yiɗede ka Allah ɓe maaki ko julde nden e leer mayre nde julde makko ɗo ko ɓe maaki ko yo tuubo o rutto si Allah no yiɗi o jaɓanoyamo ko o juuli ko si Allah no yiɗi kadi lettoyamo kadi so jaɓanoyimo kadi haray fa bi rahmati ko sabu yurmede makko nden so jaɓoyaari kadi haray fa bi adlihi ko sabu ɗumɗal makko ngal fi honno mo waɗirano haaji nono yo Allah dande en sifa ɗum ɗo yo Allah moƴƴinan en golleji ka golleten haray wawa e tottude waktuji ɗin e ɗereji majji aray assalamu aleykum warahmatullah aray musiɗɗo meɗen ko landiɗo landal aray ko mapinimo haray kanko neɗɗo on ko gollirowo jemma haray o fuɗɗoto golle ɗen e 21 heures e haray pause makko arano on ko e 0 heure woni ko hawroyta joni noon ɗo ɗen haray Suumayee on ka fuɗɗode ɗo fof muɗum haray ko 21 heures telemma 50 e goɗɗum haray woni ko futoro on heewata joni noon haray ko honno woni ko ceernoɓe ɓen haray fewjanimo fi o wawa haray warrugol oɗo huntagol makko e kañum kadi e juulugol makko ngol ma e naafugol makko ngol fof ngol inchallah rayo ƴettu konse ha Suumayee ma ya akhi ɓe faala joni ceerno ɓen ɗo compli ko ɗengal seeɗa o hacce hakke ko wiyeten ko ƴettu konse par ce que enen e watana ɓude ha wiya yo Allah yetto Allah subhanahu wa ta'ala ko farli Suumayee hari no gasata o hari hay eɗen ɗo e jibinaka few o wi wa anta suumu hayrul lakum ko hoorgol ngol ɓuuri o moƴƴande ko wiyete musidɗo o simo mari feere moƴƴingol ñamete naɓoraka golle ƴetta pause si futuro heewi o juula o hunto fa biha wa ni'ma si ɗum wawata enen ko marɗen ko wiyamo yo ƴettu konse si o wata ɗum yo feddu ka docteur Houré wallahu alam yoccude golle ɗe ma waccita golle ɗe joni mi anda mi tuumi ko honno o gertata fi naafiiɗo makko on o landi hoolugol ngol ka ko hoore ko hon sagol ngol ko simple min ɗum noon tawinaka golle koyo jogo ko huntoto kon ka futron heewi wuusi tawi patron makko jaɓaani o huntoda o honto o gol mbene ɗum noon tawi men ka golle moƴƴa noon ko noon min gollirayno donc nde ɓe inni pause wo min juula futro hayso koye 0 heure
ɗum ɗon haray noon ɗum ɗon de hollaade fi min ni ɗo mi juuɗe futoro e 0 heure holli ɗum dirni futoro o hakko kulol Allah woni ala salamu aleykum wala si tawi kadi himo tena ka o anndi futoro heewi o ka monto so tawi golle ɗen accitota ko anni o ɗon mi taƴi si tawi mo tena o habbo a ñamgol walla 0 heure ko ɗa mo anni o taƴi wallahu alam solution haray ɓeyditugol ɗon kadi haray fewno ɗo ni ala julɗo ma mo wona julɗo an mo wanda fi Suumayee on tigi hoorema hono fof no andi Suumayee hewtude si hewti ɗon ɗon neɗɗo yo suusu reedu seeɗa koko fanndi o koko fanndi hay so waddano ɗum ɗon avant Suumayee o yawinna patron o miɗo mari 5 minutes fi taƴugol minen ko Suumayee hewtini mi hoore de faala ya lon jonnan 5 minutes mi yaha mi taƴa mi arta mi continue a golle sa waɗiri fi Allah wallahi Allah subhanahu wa ta'ala o newina tan ɗum kono yo tigi suusu seeɗa wata hulana mbuuɗi ɗin hannde kadi ha feƴƴita yeggita fi diina kam siko nawnaare joni heɓma ɗon wallahi summa wallahi accitay golle ɗe yaha kippa nawnaare mane si a nawnira ɓeygu ma ɓiɗɗo ma wallahi a accitay yaw inna patron o lewru Suumayee hewti miɗo faala joni pause o ko olen ɗo men haani huntagol ñaamugo miɗo faala joni tan de à 5 minutes mi yaha mi taƴaɗa min momi ara continue a golle ɗe ɗum bonnata golle ɗe wonde o ƴettay conseil ji so tawi komo jogiiɗi on ɗo probléme administrative o ƴettay conseil so tawi ko jokkono timo o ƴettay conseil so o nawnuma hara o nawnira yo ƴetto 5 minutes o lanɗo patron o hay si tawi koyo patron on ittu ɗum ɗon e mbuuɗi makko ɗi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja sa hulli Allah ɗum wallahi tigi tigi omo newinan wallahu alam joni Mamadou boyɗa no landa ara jazakumullahu khayra haray lande huɗɗiketelen ɗo ɗen haray landal haray aɗi sakkitorangal ko sonnajo landi wondema haray ko wonande sonnajo e sowiɗo ma ɗo lebbi nayyi ko honde so tawi woni sellantamo haray ka o taƴa wala ɗum ko nde o anndi o wata hoorde o wona obligatoire on tigi taƴude base on ko hoorugol ngol ɗum kadi ɓuri moƴƴude faamen fota base on ko wa anta suumu hayru lakum amma waɗugol arruhas piiji ko Allah newnani en ko ko biha wani mano moƴƴi kono karmo goɓɓen fof so yeega defte figugo ɓe maaki alhamil wal murde sowiɗo e muyninowo ko isa hafata ala nafsayhima si ɓe hulani hoore maɓɓe ma ɓe hulani bobo wona obligatoire ma sowiɗo fof koyo taƴi hay so tigi heɓi lebbi jetti so tawi mo tena mo yeɗɗi omara probléme mo wawi hoorde ko walla noon muyninowo on kadi haysko hande o firti si tawi mo tena si tawi o laaɓiji en jibina imo wawi hoorde ella o ala donc ko jokki ko honɗum ko doole on tigi ɗay e capacité on tigi on donc haray sonnajo on siko lebbinayo heɓi siko joyi siko jeego ko daarete ko wawgol makko hoorugol ngol haray wona ko ɓuri ɗum haray landal ngal ɗo ko e Nederlande woni ko ngal winda haray min daara so tawi berko min faami maggal ko haray ɓe yinni wondema e hari mo ñawlino haray Suumayee hay mo ñawlino Suumayee balɗe 5 joni noon haray o yoɓiti balɗe 4 ɗen haray no heddorimo ñallal gotal joni noon Suumayee on hewti haray hino famino ɗo wondema haray yonata hande kadi ɗo e Suumayee on o wawata yoɓude ngal ɗo ñallal haray heddorngal mo joni noon haray ko honɗum woni ko ɗo a wagde bisimillahi rahmani rahim wallahu alam donc haray koye o yiyete ko fi honɗum o welsinayno ha Suumayee o mbaɗi so tawi hara ko saabu nawnare ma saabu sowande ma saabu moyningol ko ɗum ɗon hanno o wawa yoɓugol ha hewti ɗo haray so Suumayee on feƴƴi haray o yoɓi to ñallal makko ngal kafara ko wakimo amma si tawi ko saabu welsidare o welsidi tun yimɓe ɓe waɗa janggo mi waɗa janggo mi waɗa janggo ha joni janggo noon ari tawi hande kadi o wawata wadde ko yimɓe waɗa janggo ko haray so Suumayee o feƴƴi yo yoɓi to ñallal ngal ha wayne kadi o yilto kadi waɗa kafara ko ɗum woni o ñammina miskirjo goto ɓay ko ñallal gotal wallahu alam si tawi mo wawi on hoorto janggo kadi par ce que janggo lotti so tawi na en lawni wala woɓɓe no landi ɗo wondema haray juulgol subaka ko leer hombo haray ɗen inna ɓe ɓe yittuɗo ka calendrier ji ko ɓuuri hewde kongana en andi ko hoɗuɓe ka sérahoy kono haray ko wono nokkel goo ko ɓuri kon ni ko 3h50 e 3h40 wona noddinede julurde gogoɗe 4h ɗon ɓe landi kadi ko leer hombo haray tigi tigi on tigi haɗata ñamugol si tawi hara ko 3h50 mana juulete haray ɓe wawi ñamugol ha 3h40
ɓe landi kadi aray ko leer hombo on tigi juulata jemma ɗum ɗon leer nde on tigi faala o dambugal mum ngal ina yaaji wallahu alam aywa haray inchallah woɓɓe landi ɗo ɓe inni haray masalan si tawi goɗɗo o boni ɗi e sonnajo hara ko wano sonnajo jiwo mo tawata jombaka joni noon kanko waddu ɗum on o nangue o joɗɗine o ɓirrito ko waɗi kon o toroyo ɓe yaafo mo o winna kadi haray ko yoɓe surrumo hara ɓe wirtali mo est ce que woɗum haray no sella on ɗon ka o surre ɗon wayi soɓɓudu ɓiɗa ɓiru ndum wo joni noon est ce que haray oɗo dara o tawa o waɗi ɗum ɗo hawrali e makko o nin siti kanko tigui haray est ce que hino sella ka o ƴetta jawdi o jonna oɗo jiwo masalan o wayna comme dédommage gol mo ma ɗum si famille jiwo on ƴanti ɗum ɗo ɓeyna ma joni o waɗi ɗum ɗo jiwo o bonni gurdam o yaɗam est ce que hino sella ka o dédommage a jiwo on ɓeya kañum kadi jaɓa haray ko ɗeɗo lande ko lande ɗiɗi kono gotal no yowodire jabamo ɗiɗi kamɓe ɓe ɗo dina aray ngallo wattire ngal yeeso no lutturo tan awa hetti résumé de fof donc haray landan hikkingal ɗongal ɓe laɓoɓe kadi landi ɓe inni sonnajo so tawi masalan o wawata horude kono hara ko sifa wano yi'ugol ella e ko nandita tawi ɗum ɗon hara ko saria jaaɓi est ce que haray so imo wawa wadde laylatul qadri o heɓa baraji laylatul qadri o nasfa a wara ceernoɓe maki ni haray mo wawi wadde laylatul qadri o wala laylatul qadri nene Aisha ɓe landino nelaɗo sallah sallam hadis on no sendi ko honɗum ɓe watta e laylatul qadri nelaɗo maki ko ya wiwo allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa faafu anni joni noon si tawi ko sonna yoɗo juulugol o juula o duwara o ɗo duwa nde tawde kamɓe haraɓe wonde ella koɓe duwo tum nde ɓe anditi o haraɓe wurniti jamma o inchallah jasakumllahu heir tawi woɓɓe kadi landi ɓe maki haray ɓe mari sonnaɓe kono haray ɓen sonnaɓe ɗon hittina fi dina o moƴƴa haray ɓe gerdi e muɗum ha wo joni noon haray fi darugol so tawi sonnajo yiltoto est ce que haray no sellanamo kanko gorko on kaw accana suddiɗo on sundu on seeɗa ɓe mana o woɗɗito seeɗa fi darugol si famodiral ngal arto hen haray ko ɗon landa tan philippe jaabe ɗum san fa joni waya o hettina e dina sonnajo faala noon waddemo ay isal pottitamo nda so arpe o juulata wallahu alam haray o pottitotomo kono ko nder suudu woni ko pottitotomo haray nayo doggu o yaltamo hannde kadi ko ɓe woni ko nder suudu toon ko ɗum ayo wi ka suratul nisa nayo doggu mo yaha few si tawi joni o ɓaɗodiri e makko o wawanimo moltude nago so woɗɗitike mo moltamo o andi ɓeyni sonnajo kadi so tawi joni o salanto moodi makko balli ma piiji ko o jaɓi o jaɓari wadde ya taƴomo ko balli kono ko so tawi hara ko sonnajo sa taƴike mo balli joni hara ɗum ɗon tampinemo si tawi hara ko ɗum ɗo woni ko fowtintama ko an haray naya gollitire o méthode je ɗo no woodi méthode ɗi gol toon gollitirteɗi e hoore o gorko ɗo hara marsoyta e oto no woodi gollitirte e hoore o sonna hara marsoyta to sonnaɓe gol toon kono mo woodi maɓɓe woɗɗitori ɓe hoore ko noon ɓe fowtori ɓen noon ko ya kooloɓe moƴƴa no gara woɗɗodirani si tawi noon hiɗa andi sa woɗɗitike mo seeɗa ɗum tampinayi mo moƴƴa haray ko yaaro arta wonde e 0 heure wonde e 2 heures du matin ha o anda ɗo on jondiɗi wayno ɓaytum ala wadde joni acci wona ko yaas toon mi fowto si tawi o andi ɗum ɗum wonma niɓɓinde toon o changi ko yiɗɗamo yo change kon haray ko ɗum ɗon woytagol muno ko naddu ko yalta suudu ɗum fof wallahu alam woɓɓe kadi landi ɓe maki ɓe mari sonnaɓe ɗiɗo goto on ɓe wonde makko ɗo goto on hino lagine donc haray ɓe heɓali feere no ɓe addira wonɗo lagine on ɓe ittamo toon ɓe addamo ga haray wonɗo ɗo kañum kadi si ɓe inni yoɓe hooti ɗu haray o tigui jaɓata joni noon haray ko hoɗɗum woni ko conseil ɗon kañum ɓeeɗo voilà ɗum ɗon haray ko wiyetanɓe ko yoɓe geru ɗum hara ɓe maydali e haqqe goto kon won ɗum joni ko laɓɓirgol surtout mo ɓuratake yiidede o konte wonɗo guina yaafuye ɓernde ɓe yiidi o ɓe weltanamo moƴƴa ɓe toromo yaafuye haray ko ɗum ɗo de haray ko ɗum ɗen dambuɗe eno ka fiqhu e ka usulul fiqh ko wiyete kon mana a sol yaafodirgol si tawi sonnajo on la chaque o wi o yaafike wallahi ala andi toytake ɗum
donc si tawi noon o yaafaki ñalɗi makko ɗin e ɗuma ɗum ɗon haray ko alandetoyteɗo donc haray ko sima noon wiyanɓe noon kadi kala jombuɗo ɗo ɗiɗo yon tigi ñeñin o débrouilla ko fanɗi wo ko fanɗi minimum si woni lebbi 6 ennan gera yaha wona hayso ko décembre haray anda on ton kadi ko ibnu adama ko jow wonki haray ko ɗum ɗon amma miijagol ngol wigol yo accitumo joni ɓamara tan yawgol hara a jokki aduna puisque ko wigol ɓay moyen ɗuuɗa tigi tigi o yawgol ngol guine ñamol muyno e mum sa accitimo kombo jomboy tam ɗum woni muskila sonnaɓe hande kamen no ɗuuɗi hay ɗo no ɗuuɗi ɓuuri worɓe ɓen laaɓi sappo on faami ɓeyni men da ñande ɗo statistique waɗama sénégal si gorko fof jombi rewɓe jeeɗɗo rewɓe lutta gorko fof si jombi rewɓe jeeɗiɗo luttani wono no waraten ɗum hino worɓe o fof fayde lande andi ɗum ko wattante yila donc oto ko ya yurminmo dankoɗama sa accitimo haray a ɓeydu probléme puisque sa naɓiɗo joni sanguero nafay surtout ko sumay ɗo nafa makko buy ñama e on sanguero ɗon sa accitimo no joni a fermi damgal gorko ko ma on tigi jogo ko wiyete kon arrujula gorko ngur ko on to fuɗɗi jogagol famille jalo yeɗɗo donc ɗum na gorko huno ɗum on sa wi ɗo tigi tigi o ɓaako oɗo tun an on ko ɗo déjà ko ya accito o ya lutta ɗo allah arayno habbi on tigi ɗum hina ko waɗi o ya tormo ya fuye haray tigi tigi on ko ɗum ɗon woni ko moƴƴi kon wallahu alam amma kadi ƴettugol ngiɓe ngurewi fof addan o accon hakke enen ɗo buye men no mari terenji guino no mari cuuɗi sa déménage ɓe nguren nden fof a moye yeewi ko won ton ko fof yara umra e hajji waɗa life moƴƴo ara mayrali kono hina jooɗi ga ko heɓuɗa wono soode nde siman mahe to a wuratade des fois mi sikki ɗum ara koye fayre on ko fayre no wallahi ko ya organise vacance ji maɗi fof ko guine ka ma gera ha moƴƴa waɗa ɓa courant ala ndiyan ala jasa boɗɗi waɗa panneau so dari hara courant no woodi ndiyan no woodi ɗum kadi kawɗen joga ɗum fof ko baraje hadi amalul hayr donc ara ɓen ni mi raɓɓiɗi ɗon kono ko ɗippiji wonɗi wuurɗen ɗi ɓuye men ɗo jogui ɗon defkirte no mari rewɓe ɗiɗo kono haray gérugol ɗum ngol ma jangge ko honno gérirte ɗum kadi nayi jangguɗo to no sepa e seɓorta ka acci janggugol honno ɓe ɓureji ɗi mbuy jogol wallahu alam haray ɗo ɗen jonnutude taw ɓe ka lande haray lande ɗe darni ɗo e jonnude fekine ɓe ma koye jogo sappaji ɗin saabu siɓɓe men ɓe fuɗɗi natude yande fuɗɗoren wano sappa yeeso jo hara ɓaadaki ga panni fuɗɗi ka ɓeɗo jooɗi ɗo ɓaawo ɓeɗo moƴƴina sappaji ɗi yandi ha moƴƴa donc haray ɓattiki haray ɗen jonnutude ɗiɗana to inchallah bismillahirrahmanirrahim thumma salatu wassalamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira aray en jogui ɗo hollitale إحساسه مرهف فيما يعيشه في كل أمر مع الإخوان والصحب يضني فؤادي